ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagaragaje imbaraga zikomeye itsinda ikipe ya Grenada ibitego 4-0 mu mukino wa FIFA Series wabereye kuri Stade Amahoro. Ni umukino wari wuzuyemo ibyishimo aho abafana b'Amavubi batatse ikipe y'igihugu bayigereranya n'imwe mu makipe akomeye ku isi nka FC Barcelone kubera uburyo bwiza yakinnye. Ibitego byiza by'u Rwanda byatsinzwe na Leroy Jacques Miquels, Kwizera Georgia, Bizimana Djihad ndetse na Hakim Sahab. Bituma Amavubi abona itike yo gukina umukino wa nyuma n'ikipe ya Estonian National Football Team. Uyu mukino kandi wagaragaje uburyo umutoza Stephen Constantine yatangiye neza urugendo rwo gutoza kongera kubaka Amavubi, ibintu byatumye rero abafana bongera kugira icyizere ku mupira w'amaguru w'u Rwanda. Muri iyi video tugiye kureba uko ibitego byose byatsinzwe, ibyishimo by'abafana muri Stade Amahoro, ubusobanuro bw'itsinzi ikomeye y'Amavubi. Mbese nta rungu ugiye kugira. Reka turebe iyi video kugeza ku musozo. Harimo utuntu tw'udushya twishi abantu benshi batabonye ngiye kukwereka. Icyo ngusabye wowe, banza ukande like kuri iyi video, kanda subscribe niba utarayikora, ubundi duhurire muri comment umbwire nawe uko ubona ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatsinze ndetse inyagira yandagaza ibitego 4 ikipe ya Grenada imbere y'umukuru w'igihugu nyakubahwa His Excellence Paul Kagame. Ubundi wari umugoroba wuzuye ibyishimo n'amarangamutima muri Stade Amahoro. Abafana b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bongeye kubona ibyishimo rero bari bamaze igihe kirekire bategereje. Byari mu mukino w'amateka rwose wa FIFA Series 2026 wahuje Rwanda National Team cyangwa se Amavubi na Grenada National Football Team, ikipe y'igihugu ya Grenada. Umukino warangiye Amavubi yigaragaje anyagira ibitego 4 byose gusa, ibintu byatumye abafana bavuga ko uyu munsi Amavubi yakinnye nka FC Barcelone. Uyu mukino wari ufite igisobanuro gikomeye cyane ku Mavubi kuko nyuma y'igihe kinini itabonaga itsinzi ishimishije imbere y'abafana, umutoza w'Umwongereza Stephen Constantine yongeye kugaruka mu Rwanda afite intego imwe, ni ugusubiza Amavubi mu bihe by'itsinzi. Constantine mbibutse ko atari mushya mu mitima y'Abanyarwanda kuko muri 2014 niwe mutoza w'Amavubi watsinze imikino ikomeye irimo ya Libya, ya Congo Brazzaville mu rugamba rwo gushaka itike ya CHAN 2015. Uyu mugoroba rero wari ikimenyetso cy'uko ashobora kongera gukora amateka. Kuva umukino watangira byagaragaraga ko Amavubi afite inyota y'igitego. Abakinnyi bakinnye bafite ishyaka ridasanzwe, abafana nabo buzuye stade baririmba indirimbo zishyigikira ikipe yabo. Mu gice cya mbere Amavubi yagerageje uburyo bwinshi bwo kugera ku izamu rya Grenada, ariko ku bwugarizi bw'iyo kipe bwari buhagaze neza. Abafana bari bafite impatience ariko bakomeje gushyigikira ikipe yabo. Bigeze ku minota 45 ibintu byahindutse, aho rutahizamu Leroy Jacques Miquels yafashe umupira inyuma y'urubuga rw'amahina awutera ishoti rikomeye cyane. Umunyezamu wa Grenada yagerageje kukuramo ariko umupira wagiye mu nguni y'izamu, igitego cya mbere kiba kigiyemo. Stade yose yahise iturika ibyishimo, abafana barasakuza, abandi bahaguruka ku ntebe zabo barabyina baranezerwa. Mbibutse ko umukuru w'igihugu nawe yari muri iyi stade ari gukurikira uyu mukino.
byari igitego cyiza cyafunguye umukino, ariko Amavubi ntago yahagarariye aho. Mu minota y'inyongera y'igice cya mbere, Kwizera Georgia yongeye kwereka abafana ko Amavubi ashaka gutsinda ibitego byinshi. Nyuma yo guhabwa umupira mwiza yarahawe na Biramahire Abedi, maze Georgia yateye ishoti rikomeye maze atsinda igitego cya kabiri. Igice cya mbere cyarangiye gutyo, u Rwanda rumaze gutsinda ibitego 2-0. Ibintu byahaye icyizere abafana ko itsinzi ishobora kuza kuba iri hafi. Bigeze mu gice cya kabiri, Amavubi yakomeje gusatira. Kapiteni w'Amavubi Bizimana Djihad yari afite inyota yo kongera gutsinda, cyane cyane ko yari amaze igihe kinini adatsindira ikipe y'igihugu. Ku minota 68, Djihad yabonye umwanya mwiza inyuma y'urubuga rw'amahina, maze atera ishoti rikomeye cyane ryarenganye umunyezamu wa Grenada. Umupira winjira mu izamu, stade yongera gusakuza cyane. Abafana b'Amavubi baraturika, amaboko hejuru, ibishashi mu kirere. Icyo cyari igitego rero cya gatatu, ndetse byari ikimenyetso cy'uko Grenada itagishoboye guhangana n'Amavubi. Ariko inkuru yari itararangira. Bigeze ku minota 81, umukinnyi ukiri muto Hakim Sahab yahawe umupira na Uwineza Rene. Sahabu yawuteruye neza awurenza umunyezamu, maze myugariro wa Grenada awukoramo mu izamu, ariko umusifuzi w'umurongo yerekana ko umupira wari wageze mu izamu. Igitego cyari cyamaze kugeramo. Ubwo byari bimaze kuba ibitego 4 byose ku busa. Sahab uburyo yishimiye igitego akuramo umupira awuzunguza mu kirere, ibintu byatumye abafana benshi basakuza. Iyi tsinzi rero y'Amavubi yari ifite igisobanuro gikomeye. Amavubi yari amaze igihe kirekire atinjiriza ibitego byinshi gutya mu mukino umwe. Aheruka gutsinda ibitego byinshi nk'ibi mu mwaka wa 2021, ubwo u Rwanda rwatsindaga South Africa ibitego 5-0, nabwo wari umukino wa gicuti. Niyo mpamvu uyu mukino wahise ugarura icyizere ku bafana ndetse n'abakunzi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, cyane cyane ko wabereye imbere y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame wari witabiriye kureba uyu mukino. Uyu mukino kandi wagaragayemo ibintu bishya. Abavandimwe ba Mikkels bagaragaye bwa mbere mu Mavubi, ndetse bagaragaza bashobora gufasha ikipe yabo. Hari kandi umukinnyi ukiri muto cyane witwa Uwineza Rene wakinnye umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu, ibintu byashimishije benshi kuko yanatanze assist yavuyemo igitego. Abafana benshi batangiye kuvuga ko Amavubi ishobora kuba ikipe ifite igisekuru gishya cy'abakinnyi bashoboye. Nyuma yo gutsinda rero ikipe ya Grenada, Amavubi yabonye itike yo gukina umukino wa nyuma w'itsinda rya A na Estonia National Team, nyuma yo gusezerera ikipe ya Kenya kuri penalty. Uyu mukino wa nyuma uzaba ku wa mbere, kandi abanyarwanda benshi batangiye kwizera ko Amavubi ashobora kwegukana igikombe cya FIFA Series bwa mbere muri uyu mwaka.
Icyagaragaye rero muri uyu mukino si ibitego gusa, ahubwo ni umwuka mushya mu ikipe, abakinnyi bakinnye bafite icyizere, abafana bagaruka ku kibuga ari benshi, ndetse n'umutoza Stephen Constantine agaragaza ko afite gahunda yo kubaka ikipe ikomeye. Niba Amavubi azakomeza gukina gutya, birashoboka ko ibihe bishya by'itsinzi bishobora gutangira mu mupira w'u Rwanda. Kuri uyu mugoroba rero Stade Amahoro ntiyari stade gusa, ahubwo yari ikibuga cyuzuyemo ibyishimo, icyizere n'inkuru nshya y'Amavubi. Uyu mukino waba wawurebye? Ese wabonye ari Amavubi yari akomeye, cyangwa wowe wawurebye wabonye ari ikipe ya Grenade yari yoroshye cyane? Twabyita nko kwasi ikibonobono. Duhurire muri comment. Naho jewe duhure nanone mu zindi nkuru. Ariko mbere yuko ugenda, kanda like, share, making sure yuko wakanda